Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Rea Reo channel 99. Kali ini berada di Trenggalek bro, tuh menyaksikan cek sound BK Pro Audio yang lagi viral. Just keep swinging it, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want, because it's oscillating if I don't take pity. Nobody can do you nothing, so you don't know you get jiggy. Products. This is Rio Denka BK Pro Audio titisan Vasco Seng Blitar. Just keep swinging it, get jiggy, get drunk up, percolate anything you want, because it's oscillating if I don't take pity. Electricity, well nobody can do you nothing, so you don't know you get jiggy. Romex Audio.
Oke bolo, BK Pro Audio. Ngeri. Titisan Vasco Sengok. Ada 9 subwoofer single. Full box paratel bolo. Untuk line area-nya ada 4. Persiapan karnaval mana ya? Karnaval ngetal besok. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya Rea Channel 99 bolo. Untuk speakernya full AVC 18 in. Untuk powernya pakai kelas TD kelas seperti ini bro. Tampilannya dari belakang ada labelnya Vasco, pas lab asli titisan Vasco Sengok Blitar nih bro. Ini untuk mixernya pakai MPM sound rap. Murahan mas, murahan. Oke mas, operatornya jeneng sama mas? Sampean? Ini jenenge bocil. Bocil, jenenge bocil. Mas Kijun. Mas Kijun? Ya Mas Kijun. Kayak Mas Bimo. Nyeni. Sik nom bocil anu bose. Oh iya. Oke bolo. Iki bapake. Wong los panggah penak. Iya panggah penak. Wong los panggah penak. Wong los panggah penak bolo. Ini genset-gensetnya 32 kVA. Melayani bengkel genset bolo. Sini. Ini gudangnya. Lokasinya di Desa Wanocoyo, Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Persiapan karnaval besok. Karnaval ngetal besok. BK Pro Audio titisan Vasco Sengok Neni bolo. Geler. Ini memasuki adzan asar, dihentikan dulu untuk cek soundnya. Party with me, remix.